Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir kembali bersama saya di dalam channel Berbagi Sholawat. Untuk itu kita langsung saja bersenandung berselawat bersama-sama. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad ya khaira man يا خير من جاء الوجود تحية من مرسلين إلى الهدى بك جاءوا بك بشر الله السماء فزينت وتطوعت مسكا بك زانتك بالخلق العظيم شمائل زانتك بالخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويولع الكرماء صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا بسم الله
tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah salatullah salamullah ala Taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammin wa min hummah bi ahlil badri ya Allah wa min hammin wa min hummah bi ahlil badri ya Allah salatullah salamullah ala Taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.